دما خوش ببینرین هجا ایرو دهی تباخ 2023 روشان روژا پیشمی بویر و گشتدان هری سرکی و هری بالکش یل نسران سری جان رودانه امی حول بدن دناوا 20 دقیقه چین جانی ده شواره پیشکش بیکن. بری جاری کنن دما خوش ببینرین هجا امی ایرو بلتنا خویا جهانی ج ولات افریقا یا امریکا یا باشور دست بکن ل ولات اکوادور یا امریکا یا باشور دم هل بجارتن سرکوماری نزیک بویش بوی کجیم لناوا ولات خباتن هل بجارتن تنای کرن دما اویک بکتن ده لناوا ولات بویره که مترسیدار بک هات کو یک جنامزتن سرکوماری فرناندو د ایریشا تکداری ده هات کشتن پشتی وی ایریشا تکداری لولات 6 روزه روش آورته هات راگهاندن. الولايات أمريكا باشور إكوادوري هالبجارتنين كودي 20 طبقة بين الدارقستن ريل كشتني وكير يكش نامزت سرو كوماريه فرناندو فيلافيسينيسيو بريا هالبجارتنين سرو كوماريه هاتا كشتن فيلافيسينيسيو اندام مجلس ساناتويا وليت دوه لپیتخت کیتو دما میتینگه که ده اوتومبیل خود راست ایریشکی چکداری هات سروک اکوادور گویلرمو لاسو جینو چی امر ناوی پشتراس کره لاسو دیار کر کو او جبر وی ایریشی عجیب مانه او گلکی بهر سنو گوت او ایریش و به جزا نمینه La memoria de un patriota de Fernando Villavicencio Valencia y el segundo decreto que declara el estado de excepción por 60 días. هروها لاسو پشتی بو یرامه ترسیدار لسران سری ولیده جبو 6 روزان روشا آورت راگهاند. سردوزگری راگهاند که دیریشه ده نه کسی بریندار بونه. دناوا وان نامزده کی پارلمانتری و دو جی پولیس هنه. کسی ایریشکار جی جالگه هزین اولهیه و هاتیه کشتنه. لگوری شاهدین بو یری ویلاویسینیسیو سیگوله ده سری خدا خواریه. ویلاویسینیسیو یه 59 سالی هفته بهوری راگهاند بکو او اکیباوی جالی سروکی کومکی چتن وکو بازرگانیا نارکوتیکی و گریدایه راستی گفان هاتنه. لیتا ویویگی جی ویلاویسینیسیو لسر حسابی خوی تویتر گوتو بو. تاوی گفین نو امیش بو گلی خوی ویرکی اکوادوری تیکوشینه بدومینن. به همان اوایی کامپانیای هلبجارتن یا ویلاویسینیسیو بالک شاند سر تیکوشینان لتجی گندلیه هلو شاندنا هاویردوری و پرسگریکن اولهیین اکوادوری. لگوری آنکیتین لولیت ویلاویسینیسیو دو تورا یکم ده بریجه جسادی 13 دنگان بو نامزد دو یمینه. بری بینرین هجا هر به امریکا ام دوام بکن گراوا هوایی یا امریکایم شواته که مزن اومتستار پیک هاتیه حتی نها اجبر شواتی حریکم 36 کسان جیانا خواهی دست دایه و به هزاران که جی هاتنه و گو هستن. روش آوی گراوا ماویا که ستاسیونه که توریستیک لاناهیه لیه دنوا آگرده ما او پیوندین وی بشا گراوی به هرمیره ایندن قدبویه. شینین گراوی دیار کرن کو بریا نها وان کارسته که به ویرنگی ندیتیه لوما لماهیا شوتیا او بویا خوالی. شواتا دروشا سیشمین دانی ایواری ده دست پیکری او لماوایی کو گراوا بینگهین آهواییه به باندورا بای بوسدما انجامه که گران. لگوری رایدارین ایالتی هریکیم 36 کسان جیانا خواهی دست دانه او به هزاران جی هاتنه و گوهستن. رایداران دیار کرن که به هزاران هکتار شوتی لگر 16 ریین بجاهی هاتنه گرتن جی بالفرگاه موایی جی هیناد خبته. هریکیم 4000 گشتیارین لگراوی هول دادن برافن. هات راگاندن که هنکت جبو خواهی آگر بپاریزن آویتنه اقیانوسا اطلانتیکی.
بله پشتی پارزمین آمریکا هم جاری بری خوب دم پارزمین آفریقای لآفریقای جی روجاوا سرکه روشا لنیجر یا کو داربلی پیکاتیه ایروژیم تکلداری روشا لنیجری بویرین و پیشکتنین سرکه هبون لآلیه که جاره کدن ریببرین ولاتین اکواسی لحف جویان هم وقتی ویه که جیم جون تالشکریه داربکار حکمتا نو یا ولات راگاهان تاوی وان بویران هموی جیم نتوین یک بوی جاره کدن بانگا خویا جبو سربز بردانا سر و کماری ولاد بازوم دوباره کرد. During that initial meeting, we voiced our solidarity with the people of Niger and their democratically elected president. بریا جوینا بلند آکو ایرو تیلدار خستن بلوکا روژاوای آفریقای جسروکین جونتای خواسکو داویل داربیا لشکری بینن. سروکین دولتین آفریقای روژاوا ایرو لنیجریای جویان. آرمانچ او کول سر پلانک چالاکی جبو نیجر لحف بکن. پشتی دربیا 26 تیرمه وان دولتان گفا جنو و آواکرنا دموکراسی به هزا لشکری راگهاندن. لالیه دن روبریا جونتای باش و گاو ناوید تکلیفین دیپلوماتیک رد کرد و دماکو جواتا آبوریا دولتین روژاوای آفریقای بداوی ببو. لگوری روترسی روبریا darbe hükümeta nu ava kiriye. Il est mis fin aux fonctions du directeur de cabinet adjoint. Mahaman Rufai Lualiku vek sekreteri gişti hükümeta nu hatıbu ragahandın beyeko planın din Diyarbakır de televizyona devleti de navin 21 endamın hükümeti xwand. Jibo wezareta parastin navxwe û werzîşê sê darbekar hatin erkdar kirin. Wezîrê Darayiyê Berê Elî Mehamane Lamîne Zeynê ku roja duşemê wek serokwezîr hat tayin kirin bi Wezîrê Darayiyê hikûmeta nû. Ji 43 wezîrên hikûmeta beriya Nîjerê yek jî leşker nebûn. Hundreds of millions of people face hunger and consumers are confronting a global cost of living crisis. Sekreteri Giştî Netewên Yekbûyî Antonio Guterres piştî ku bazûm ragihand ku ew û malbata wê li avahiya serokatiyê bê elektrîk, av û xwarinên teze têne ragirtin fikarên xwe anîn ziman. Berdevkê Netewên Yekbûyî du got Sekreterê Giştî careke din daxwaza serbestberdana bazûm ya bilez bê şert û merç û vegerandina wê wek serokê welat kiriye. Civîna ku li Abujaya paytexta Nîjeryayê bêkirin dibe ku bibe sedema geşedaneke girîng. Serokên blokê hêvî dikin ku li ser gavên paşeroj bigêjin li hevkirinekê. Serokê ECOWAS Bola Tinubu û delegeyên serokatiya Nîjeryayê du li paytexta Nîjerê Niameyê bi rêveberên cuntayê re hatin cemhev. Tê fikirîn li peravên Rojavayê Afrikayê her alozyek bê îstiqrariyê zêde dike. Ji xwe hebûna çeteyên tundreva demeke dirêj li herêmê bûye sedema bi milyonan koçber bibin û krîza birçîbûnê derkeve holê. بله کراک رابرتسون کسی که دولت یکبان آمریکای او دشبری سروکی آمریکای جو بایدنه و هر کلی تکلداری کشتنا بایدن جیم پیامان پاروده که هر داوی رابرتسون جاره کردن پیاما کشتنا بایدن اشکره کرد بولی بریا سردana بایدن یاش بو هریما کور رابرتسون نیزی ویه FBI اپراسیون یک آنین او ده انجام وی اپراسیون ده جی رابرتسون هاتا کشتن. کریگ روبرتسونی لسر حساب خوی مدیای جواکی گف لسروکی امریکا جو بایدن خواره. بریا سردانا بایدن ایالتا یوتا روبرتسون د اپراسیونا کوجالی آژانین بویر لیبرسینی یا فدرال و حاطب ارگانیزه گرنده هاتا کشتن. FBI راگهاند کو گمان بار دما بنچاف کرناوی الباجاری پروو یل باشور سولت لایک سیتی هاتا کشتن. FBI تکلزاری ناسنامه روبرتسون آگاهی ندایی دیار کر کو لیبرسین دوام دیگه.
لگوری ادعانامه کوژالی دزگریا گشتیایو تاوا هاتی آماده کرن روبرتسون هروها سردوزگر میریک گارلاند و سردوزگر ایالات نیویورکی لیتی سیاسی مزجی کرن هدف و ده حزابن خوین مدیای جواکی ده گلک جاران گفل بایدن و وان کسان خواریا. روبرتسون هروها گفا کشتنی لدوزگری نافچه منهاتن آلفین براگ یه سروک بری دونالد ترامپ رخنه دکر جی خواریا. گومان باری کود دسپیک هفته سالیه د پوستا خویا وی هفته دا گوت من بهیست کو بایدن تی اوتا از توزا چکا سکوانیا M24 پاقش دکم. لگوری ادعانامه روبرتسون گفل جیگری سروک کامالا هاریس و سردوزگری گشتی دولت یک بوین امریکا میریک گارلاند و هروها بایدن خواریا. وی به توییته که گوتیا وقت جبو کشتنا سروکات یک آن دو کسان راستا پیشی جو پاش کمالا. د ادعانامه ده گلکوین هبون دناو ده تفنگکی نیف اوتوماتیک آکو روبرتسون لسر حساب خوی مدیا جواکی پار وکره کوی وکی هلوشاندن دموکراتان بناف کره. آژانس سانوچیان آپیل سر چافکانین کولی کولین دکن راگهاند کو گمان بارد دما اپراسیون FBI ده چکدار بو. کره باکور مینا کد هر کلی ده و شر جهان یسیمینی چک داری دست پی بکه خو آماده دکه لی بریا وی کجری و بریا پیونگیانگ سر ارکانیا گشتیا ارتشا کره باکور جه ارگرت دبن سروکاتیا سروک ولات کیم جینگ اون دجی تطبیقات و هر وها پلانین کو شرکه گشتی پیک ورجی هاتن نقاش کرن. سروک کره باکور کیم جونگ اون لشونا سروک سر ارکانی بانگالز کرنا آماده کارین شر بزیده کرنا هلبری ناچکان کر. جونگ اون ایگل سر آماده کارین شر گشتی جوینک لدارخست نقشه نیشانی جنرالان دا اوقالا چالاکی مزن این لدیج کره باشور کر. ددمک دگو امریکا و کره باشور جبو تطبیقات کلشکریه هفبش آمازن آمده کاریان دکنده جونگ اون دی داخویانیه که ده جمدیای دولتی را گوت وی فرمان دایا آرتش خواه گو پلان خواه انشار دجوارتر بکن. هر وها پلانک جبو برفره کرنا اپراسیون انشار شعالی لشکرین عنیه و هات پجراندن. آژانسان و چیان آناوندی کره باکور که CNN را گهاند گو کمیسیون لشکری یا ناوندی پارتیا کارکران آکوریه بسروکاتیا کیم جونگ اون جویا. گوری نوچه که CNN کیم ده هفدیتنه ده شیراگهان گوی سر ارکان اور جنرال پاک سوش کاردور خستیه. لشونا پاک سو ایل مارشال ری یونگ جیل بو سروک سر ارکانیه. لگوری همان چافکانیه کیم دا خوازجه همو کارگه جبل خانه کر گو هلبرینا گرسایی یا آمورو چکان دوام بکن. هاتیار کرن کیم جبو چکو کلوملن گوهری داوی هاتن ابجه کرن با آوائه کی باندور بین بکار آنین بانکر گو مانوراین لشکری با آوائه کی آکتیو بین مشاندن. جوینا لشکری ددمک وحده پیک هات گو سیئول واشنگتن و داویا ما هاتباخه ده دست براهنان خوین سربازی ین هفبش انسالانه بکن. کره باکور وان تطبیقاتان وکا پرووای داگرکریه دبینه. کیم گلک جاران هشیاری دا کو اوید بردیلاویه که ده تدبیرین بر فرح پیک بینن. هفته یا بوری کیم جونگ اون 3 روزان سردانا گلک کارگه مزن انچکان کربو. دولت یکبین آمریکای هاود ده دواری تکنولوژی ده چینی تنگاف بکه جبوی کیجیم هری داوی سروک آمریکای جو بایدن بریارنامه یک امضا کرد که دوی برنامه ده جی تیگوتن که دالی تکنولوژی ده و برهنان چینی ده تکنولوژی ده کیمبونه چه بکه چین جی وی که ادعا دکه که به فرمان نویا بایدن ره و باندور لسر تواهی جهانی چه ببه.
تا بازرگانیya Çînê di daxuyaniyekê de got di derbarê biryarnameyê de fikarên me yên ciddî hene. Wezaretê daxuyakirin ku biryar bawekî girîng ji prensîbên aboriya bazarê û pêşpaziya dadperweriya ku Amerîka her gav pêşengtî kiriye dûr dixe. Wezareta Karên Derve Çînê jî rêveberiya Biden bi hegemonya teknolojiyê soçdar kir û ji Washingtonê xwest ku demildest biryara xwe ya şaş baş te vegerîne. Ya têxuyakirin hevrekiya jeopolîtîk a di navbera Amerîka û Çînê de her ku diçe zêdetir dibe. Beriya niha Biden îdia kiribû ku ji ber hevkariya wan ya xurt bi Japonya, Koreya Başûr, Avustralya û Yekîtiya Ewropayê re aboriya Çînê lawaz bûye. Li gorî biryarnameyê di ji veberhêneran were xwestin ku di derheqê hin danûstandinên bi Çînê re hin cûreyên danûstandinan de hikûmeta dewletên Yekbûyî agahdar bikin û dê li ser hin veberhênan qedexe bêne danîn. Şirketên biyanî ji ber kontrolên tund ên ewlehiyê û negirtina sozên reformê baweriya xwe bi Çînê winda kirine. Berîbînderên hêja bi nûça hilbijartinê li Ekwadorê dest pê kiribe û her têkildarî nûçeyeke hilbijartinê vê carî li Pakistanê em ê dawî li bultena xwe ya cihanî binin û di nûça me de jî beriya ku hilbijartina li Pakistanê pêk were êdî rawestandina meclisê di rojevê de bû ji bo vê yekê jî Serokwezîrê Welat Şerîf daxwaz ji Serokkomar kir ku meclisê bide rawestandin û Serokkomarê Welat alvî jî ev daxwaza Serokwezîr erê kir û meclis da rawestandin. Meclisa Giştî ya Pakistanê beryal darxistina hilbijartinên giştî yên îsal betal bû. Serokkomarê Pakistanê Arif Alvî daxwaza Serokwezîr Şehbaz Şerîf ji bo rawestandina meclisê beriya hilbijartinan pejran. Piştî erêkirina Alvî, Meclisa Giştî ya Pakistanê bi fermî hat betal kirin. Têpayîn gotnava not rojên pêş de hilbijartinên giştî bên li darxistin. Lê hêj demeke zelal nehatiye eşkere kirin. Wezîrê Karên Hundur Rana Sanaullah dohragehand li gorî serjimariyan û dibego komîsyona hilbijartinan hilbijartinên giştî ji bo sibat an adara 2024 paş de bixe. Tê çaverê kirin got navbera Serokwezîr Şerîf û serokê opozisyona sereke Raja Riyaz de heta hilbijartinên giştî yek weke Serokwezîrê hikûmeta demkî were diyar kirin. Lê heta got Serokwezîrê hikûmeta demkî diyar bibe dê Serokwezîr Şerîf li ser erka xwe bimîne. Herî dawî hilbijartinên giştî yên Pakistanê di 25 tîrmeha 2018 de hatibûn li darxistin. Wê demê hikûmeta Imran Khan dest bi kar kir. Di hilbijartinên dehê Nîsana 2022 de jî hikûmeta Khan bi 174 dengan ji erk hat girtin. Li cihê wî jî Şehbaz Şerîf li meclisê bi 174 dengan weke Serokwezîr hat hilbijartin. Berîbînderên hêjem li vir digihîjin dawî bultena xwe ya cihanî û dibêjin heta sibe carekê din werîn pêşiya we bimînin di nava xêr û xweşiyê de her şad baxtewar bin.